Bueno, dakizuen bezala hau Arkamurka Naturalkartearen natur dokumentalien zikloko ekitaldi bada, baina ez da preseski naturtaldiai lotutako kontu bat. Orduan, ezer baino lehen da bekite duen bezala, bideo txiki bat ikusiko dugu kokatzeko zerta datorren saio hau, ondoren azalpenak zabalduko ditugu, hobeto ulertzeko, eta Alexek eta biok, 25 minutuko saio txiki bat edo prestatuta dakau. Asmoa litzateke hori eta gero eztabaida irikitzia, saio hauen helburu nagusia hori dalako. Gai honen inguruko eztabaida irikitzia. Eta beste gabe, hasingo be. Unas 40 personas, mayoritariamente del mundo de la academia, del mundo de las universidades y los institutos de investigación del CSIC, pero también divulgadores, activistas y gente corriente que simplemente ha querido añadirse a la iniciativa, en la que vamos a utilizar todos la misma presentación, que es muy sencilla, muy esquemática, que luego la mostraremos, en la que lo que explicamos sencillamente es que eso de volver a la normalidad, que es la idea que se va a repetir con mucha fuerza en los próximos tiempos, pues no es verdad, no se va a volver nunca a la normalidad, entendida como volver a lo anterior, y que lo que vamos a experimentar es un proceso de degradación que irá yendo a su curso a lo largo de los años y que al final pues vamos a acabar en una situación bastante peor que la actual y que lo que es necesario ahora es reaccionar y adaptarse, porque todos los conceptos que tenemos aprendidos de toda nuestra vida de una cierta manera de funcionar van a dejar de ser funcionales. Y lo que nos vamos a encontrar es una situación de escasez creciente, de dificultades crecientes, de mucho desempleo y en el fondo pues, un cese de funcionamiento del mundo tal y como lo conocemos. Pensamos que es importante hacer esta iniciativa antes de que vengan los efectos más nocivos que ya están viniendo hacia aquí, porque estamos seguros de que en el momento en el que las cosas empiecen a ir mal, lo que va a haber es mucho griterío, mucha alteración, mucho cabreo, como es normal, y en medio del griterío nadie escucha a nadie, con lo cual creo que es importante que antes de que empiece lo peor, explicar por qué está pasando esto y por qué muchas de las soluciones que se proponen son falsas soluciones y que aquí lo que se necesita es un cambio bastante radical de nuestra orientación. Se trata de hacer pedagogía y explicarle a las gentes antes de que, pues como ya sabemos, algunos actores intentarán aprovecharse políticamente de esto, dando explicaciones ramplonas y simplonas a lo que está pasando, para al final tampoco no hacer nada. Entonces, si queremos realmente progresar, si queremos realmente hacer una mejora respecto a la situación actual, es absolutamente fundamental, primero de todo, pues tener un conocimiento de cuál es la situación. Vale, creo que has explicado bien lo que es la semana, el por qué hacemos esto y por qué ahora, y todo un poco. Bueno, a ver, hay una cosa que es bastante clara. Precisamente cuando estamos grabando esto, Estados Unidos acaba de abandonar las conversaciones de paz en Islamabad, en Pakistán, tal y como era previsible, porque no hay posible acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, porque las cosas que quieren son mutuamente contradictorias. ¿Eso qué quiere decir? Que la guerra continúa. ¿Eso qué quiere decir? Que el estrecho de Hormuz va a continuar cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a ver una intensificación bélica en la zona. Eventualmente, pues es posible que Irán colapse, o es posible que Estados Unidos colapse, o sea que esto bien no puede acabar. Y pase, lo que sí que tenemos garantizado es que va a haber un problema muy serio de escasez de petróleo que ya se está empezando a manifestar. Hace tan solo un par de días llegó el último petrolero procedente de la zona a Europa. En este momento está habiendo una presión enorme por todos los buques que circulan provenientes de todos los países, no específicamente de la zona de Hormuz, porque falta muchísimo petróleo. Y eso lo que está llevando es a que los buques cambien de rumbo en medio del mar, que a veces van en una dirección y a veces van en otra y se van y no vienen aquí y están empezando a haber problemas de escasez que se están empezando a notar en países como el Reino Unido, como en Francia y como en Irlanda. Entonces, esto a nivel de España no falta mucho para que se empiece a notar. O sea, contrariamente a la impresión que puede tener la gente, la impresión que se está intentando transmitir de normalidad, aquí en el plazo de unas semanas vamos a empezar a ver primero problemas con el queroseno,
Y luego vamos a empezar a ver problemas con el diésel. El diésel es una cosa mucho más dura, porque el diésel se necesita pues, para camiones, para tractores, para excavadoras, y luego combustibles de la fracción del diésel para barcos. O sea, al final acabas teniendo un problema bastante serio con el movimiento del mundo, ¿no? Porque el petróleo al final es lo que mantiene el mundo en marcha. Por eso mismo es importante ahora que todavía hay un poquito de serenidad, decir, mirad, es que esto se acaba, es que realmente se acaba. Y es que vamos a atravesar una crisis económica gravísima. Y es que, en fin, la gente va a empezar a ponerse muy nerviosa porque va a ver cómo las fábricas cierran, va a empezar a ver cómo la bolsa se hunde, va a empezar a ver que todo se encarece, la gente no va a entender nada, va a pensar que todo esto es una grandísima manipulación, cuando esto es una consecuencia lógica y natural de un sistema que era insostenible y que ha llegado a un punto de ruptura, que luego ya lo explicaremos, y que por eso ahora mismo entra en esta fase de aceleración de su degradación, que era algo previsible, era algo lógico, incluso llegamos alguna vez a comentar, y tú y yo, Marcos, y bueno, pues simplemente ahora está pasando. Entonces ya no es en otro momento, es ahora. Y por lo tanto el momento de reaccionar también es ahora. Vale, pues la web es www.nonormal.org. ¿Ahí la veis? Y ahí, sí, ¿que la has hecho tú? La he hecho yo. Que si intentas acceder desde webs corporativas no te deja, porque esto ya me lo han confirmado. Porque somos unos piratas y nos tiene el sistema bloqueado. Sí, vamos, es un site de Google. Urielda hitz egin duna eta ekintza, ekimen, esan duen bezala, hainbat ikerlari daudulako tartean, ekimen honen esango genuke aurpegi ikuskorrenetako bada eta noski antolatzaile nagusienetako bat. Ez alez eta ez bilok ez gaude talde horretan, baina bat ite dugu beraien postulatuekin eta interesante iruditu zitzaigun zarautzea ekartzea dagoeneko eztabaidan aritu den kontu hau. Beraiek aipatzen dute, ekimen hau momentua datauta beste aurreko astean izan zen, esango genuke, aurreko astea izan zen aste nagusi. Estado Espainolian saiatu zian lurraldeko, komunitate autonomoko edo erkidegoetako hiriburu guztietan hitzaldiak ematen, eta beste hainbat lekutan ere eman zituzten. Guk, Arkamorka Naturtaldeak eskaintzen duen espazio hau eskainiz ikusi genuen, aukera geneukala eta horregatik ekarri deu ekimena bere horretan zarautzea. Esan du bezala ez da Arkamorkana, da estadu mailan antolatu den ekimen bat, mezu hau helarazi eta honen inguruko eztabaida irekitzeko. Orduan, berak esan du, material berdinak erabiltzen ditugu guztiok. Material horiek azalduko ditugu orain, Alexek eta biok. Estadu guztian erabilidan materiala. Vale. Bueno, a ver. Bueno, ni saiatuko naiz, tente jarriko naiz, xeita, orduria jartzen naiz, eta tente saiatzen naiz. Orduan, saiatuko naiz pixkata saltzen Turielek egin duen aurkezpenean. Ez naiz kapaz izango, beak emateitun bezain beste detaile emateko, baina saiatuko naiz pixka bat bintzat pintzelada batzuk ematen. Erderaz ingoet, pixkate prestatu nune erderaz pixkat Turielen bideo bat zehatuta, baina Trumpen, edo, la guerra de Trump, deitzen dana. Trump, dano dakigu, Iranen kontra gerrata zizula. Es daude, no hay unas razones así muy claras, hay un poco para liberar, para llevar la democracia y tal, fondoan, lo que hay en el fondo da el petróleo. El petróleo está zergatikan por el tema del peak oil, ¿vale? El peak oil, igual algunos de vosotros ya conocéis el concepto, otros no. El peak oil no es el fin del petróleo. El peak oil es un momento en el cual la extracción de petróleo llega a su máximo posible. Es decir, es el pico del máximo de extracción de petróleo. Orduan, ¿qué ocurre cuando se llega al pico máximo? Que empieza el descenso. Los flujos de petróleo descienden.
El petróleo no desaparece, evidentemente, pero los flujos descienden. ¿Qué ocurre? Que en nuestro sistema socioeconómico actual necesitamos flujos crecientes de petróleo, de energía, de materiales, porque estamos en un sistema de crecimiento infinito. Entonces, cuando falta material, cuando falta energía, entramos en crisis, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Este es un informe de la Agencia Internacional de la Energía, que es un ente que depende de la OCDE, ¿no? Que es de los países ricos, vamos a decir. Este informe lo sacaron aparte del informe principal porque no interesaba que saliera con el informe principal que sacan todos los años con el tema de energía, y aquí ya reflejan pues que va a haber problemas. Hasta ahora nunca habían reflejado esto. Entonces, aquí lo que reflejan es proyecciones, ¿no? A partir de 2025-2026, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí hacen diferentes proyecciones y dicen, bueno, si no hiciésemos ningún tipo de inversión, la curva de producción de extracción de petróleo sería esta, la de azul clarito. Si metiéramos inversión y mejoráramos la producción de los campos actuales, pues con más inversión pues mejoraríamos este cachito. Si hiciésemos inversiones en tecnología extra pues para mejorar todavía más, eso es decir, meter mucha más inversión, mucho más dinero, entonces tendríamos esta. Esta amarilla sería cuando entraran en producción los nuevos campos que han descubierto y que todavía no han empezado a entrar en producción, pero que podrían entrar en producción. Y luego esta parte verde son los no convencionales, que ahí hay de todo. Ahí está el fracking, hay las arenas bituminosas, hay todo tipo de cosas que meten, pero que básicamente esto es el pensamiento mágico. Esto es podría, igual sí, igual no, pero... Y si se diera todo esto, que se metiera un montón de dinero, todo fuese bien y además descubríamos, pues aún así aguantaríamos un poquito más y luego empezaría a descender. Tenemos problemas. Lo más seguro es que estemos en esta curva. O sea, en 2025, 2026 estemos ya por aquí, empezando a descender. ¿Qué ha ocurrido? Que esto se ha juntado también con el declive de producción de petróleo del propio Estados Unidos. Es decir, aquí se ve, esta línea verde es la producción de petróleo de todo Estados Unidos. Esta es otra gráfica que usan pues, con ciertos estados, pero la que tenemos que fijarnos es la verde. Aquí vemos cómo tenía aquí la producción, esto es el COVID, y se ve como el descenso del COVID, que es muy rápido, se tardan casi 4 años en recuperar otra vez la producción. Es decir, una vez que hay un declive abrupto, se tarda un montón de tiempo en recuperar otra vez la producción habitual. ¿Y qué ocurre? Que bueno, que aquí seguimos con el fracking, pero el fracking es una tecnología que agota muy rápido los pozos de fracking. Es fractura hidráulica que, vamos a decir, rompe la roca y demás. Entonces, aquí lo que se ve es que ya empezaba en un declive. Aquí hay un declive. Esto es diciembre de 2025 y más que el declive es la proyección que hace el propio Departamento de Energía de Estados Unidos. O sea, no dice que bueno, esto está así y luego va a seguir así. No. Ven claramente que hay un descenso y seguramente el descenso va a ser mucho más abrupto. ¿Vale? Entonces, ya hay un problema, que a finales de 2025 hay un problema. Necesita petróleo Estados Unidos. ¿Qué ocurre? De repente, en enero invaden Venezuela, que tiene extra pesado y que les viene bien pues, para mezclarlo con su petróleo ligero y poder fabricarle diésel y combustibles. Casualidad. ¿Qué ocurre? Que de repente, vienen y en marzo, en febrero, a finales de febrero, empieza una guerra con Irán para controlar el petróleo. A ver, todo esto va de hegemonía. Es decir, hoy en día el petróleo, para comprar petróleo, antes se usaban, había un porcentaje mucho mayor de dólares que se usaba, ¿verdad? Entonces Estados Unidos pues tenía el control, porque tú tenías que comprar dólares, tenías que conseguir dólares, venderle cosas en dólares
a Estados Unidos para tener dólares para poder comprar petróleo. Eso ha ido cambiando en los últimos años con la irrupción de China, de Rusia y demás. Y entonces hoy en día básicamente el 54% del petróleo se comercia en dólares. Hubo épocas en que era el 90%. Y de hecho, pues por ejemplo, la guerra de Irak, donde se quitaron a Hussein, era porque Hussein quería empezar a cobrar en euros. Y en Libia, Gaddafi, pues quería empezar a cobrar en, no sé, creo que eran monedas de oro, el dinar de oro, bueno, es igual, no quería usar dólares, entonces se los cepillaron. ¿Qué ha pasado? Pues que el declive de Estados Unidos, junto con el declive mundial del petróleo, hace que los recursos pues sean más valiosos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando atacan Irán, como es un Irán con respecto a Estados Unidos, pues claro, la potencia militar de Estados Unidos es mucho mayor que la de Irán, pues Irán, la estrategia que tiene es decir, bueno, pues cerramos el estrecho de Hormuz. Cerramos el estrecho de Hormuz y aparte Irán también lleva años preparándose para esta guerra. Irán es un país de 93 millones de personas, montañoso, es complicado invadirlo, pero lo que hacen es cierran el estrecho de Hormuz, que es este cachito de aquí, y de estar pasando 150 barcos al día, pues ahora mismo pues igual están pasando 3, 4. Entonces hay una interrupción bestial de todo lo que pasaba por ahí. ¿Y qué es lo que pasaba por ahí? Pues por el estrecho de Hormuz pasaba 20% del petróleo que se consume en el mundo al día. Al día se consumen 100 millones de barriles, ¿vale? El tema es que realmente no es el 20%, es más, porque de esos 100 millones, unos 50 millones los consumen los propios países productores, con lo cual eso no se comercia, eso no está en tránsito, con lo cual se ha perdido realmente el 40% del petróleo que se puede consumir, no consumir, sino que se puede vender o que está en el mercado, y ahí es donde nosotros entramos, y eso es una bestialidad. Eso es o sea, no ha pasado en la vida. Eso es como quitar el 40% de la energía existente en el mundo de golpe. Y eso va a llegar, porque los últimos petroleros llegaron el 10 de abril y a partir de ahora ya estamos funcionando con reservas. Es como si estuviésemos en el supermercado, viésemos todo lleno, pero el trasfondo está vacío. O sea, el almacén del supermercado está vacío, aunque veamos las estanterías llenas. Estamos en ese momento. Entonces, por el estrecho de Hormuz, pues vemos que pasan, pues eso, el gas licuado, también fertilizantes, un tema muy importante, porque sin fertilizantes no tenemos comida. El helio también, importante para todos los aspectos de tecnología y también algunos temas químicos. Aluminio, azufre para el ácido sulfúrico, que se usa también en muchos procesos industriales, también se ha cortado. Entonces, Irán ha bloqueado esto y luego, para rematar la jugada, Trump ha bloqueado aquí. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, esto es un poquito un mapa que sacó JP Morgan, mostrando un poquito los días que tardan los petroleros que salen desde aquí, desde el estrecho de Hormuz, a llegar a las diferentes partes del mundo y qué cantidades van a otros sitios, ¿no? Y aquí ponía pues cómo el último llegó el 1 de abril en la zona de Asia, por eso están más jodidos que aquí, en Asia, y de hecho en Asia ya han empezado con racionamientos y con medidas extraordinarias, porque el último llegó el 1 de abril. Aquí en Europa el último llegó el 10 de abril, en Estados Unidos pues el último llegaría el 15 de abril. ¿Vale? Entonces, ahora mismo ya estamos funcionando con reservas. Cuando se comentó, se van a soltar 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de los países. Perfecto, muy bien. Pero por aquí dejan de pasar ahora mismo pues, unos entre 10 y 15 millones de barriles cada día. En 10 días son 150 millones, en 20 días ya nos hemos ventilado las reservas. ¿Vale? No hay alternativas a la energía fósil, ¿vale? Actualmente se vende como alternativa las renovables, ¿vale? Las renovables básicamente es electricidad, ¿vale?
Entonces la electricidad, el consumo final de energía que hay en España, el 22% es electricidad, solo el 22%. El otro 78% es otra cosa, y en su mayoría son fósiles. ¿Vale? En cuanto al tema de sustituir toda la energía que usamos a nivel fósil con la energía eléctrica, pues también vamos mal. Porque aquí íbamos bien en la electrificación, vamos a decir, hasta 2008, y de repente se ha estabilizado y ha ido bajando. ¿Por qué? Porque nos hemos desindustrializado. Es decir, las industrias más electrointensivas y demás han ido saliendo, tanto de España como de Europa. ¿Hacia dónde? Hacia países que era más barato la producción y donde era más barata la energía. Sin más. Y entonces, mucho consumo, de hecho, la mayoría del consumo eléctrico es industrial. O sea, el consumo residencial es mucho más pequeño. Y, sin embargo, seguimos instalando potencia eléctrica, aunque nos sobra. Porque el consumo medio es de 27,5 gigavatios al año. Y sin embargo tenemos instalados 147 gigavatios. Aquí ha habido picos pues de hasta 41 gigavatios, una cosa así. Pero vamos, que esto es una sobrecapacidad bestial. ¿Por qué? Una burbuja. Esto es una burbuja. El negocio estaba en hacer instalaciones, no en gestionarlas y en el consumo. Eso también va a explotar, bueno, ya está empezando a flojear. Y seguimos con las alternativas. Luego las otras alternativas, el coche eléctrico. El coche eléctrico no es una alternativa, es un nicho que tiene su parte de mercado, pero el coche eléctrico no es para todo el mundo. ¿Vale? El coche eléctrico hemos visto que sí, pero que no. Luego también tenemos el hidrógeno verde, que también se supone que va a sustituir todo esto, la energía y demás. El hidrógeno verde tampoco, porque es un vector pésimo. Tiene unas pérdidas brutales de energía en su transformación, porque es un vector, no es energía. El hidrógeno se consigue normalmente hoy en día a través del gas natural, un proceso que hay, que no es muy eficiente, pero es más eficiente que la electrólisis. Y normalmente el hidrógeno tiene, las aplicaciones suelen ser industriales, químicas, pero muy concretas, y siempre se produce casi en el momento en que se va a usar. Porque es súper complicado de manipular, súper complicado de transportar, súper complicado de manejar. Y eso tampoco es una alternativa. O sea, me refiero que el coche eléctrico pues tiene su mercado, pero es muy limitado, no va a ser algo masivo. El hidrógeno verde igual, pues para ciertas cosas sí va a poder valer cuando nos falte el gas natural, pero va a ser para ciertos procesos industriales y poco más. Esto no va a servir para coches y para todo lo que usamos el petróleo. Y luego el tema de la inteligencia artificial, pues 3/4 de lo mismo. Esto es una burbuja tecnológica. Es decir, la tecnología de inteligencia artificial está muy bien y demás, pero va a pasar un poquito pues como las .com, como el blockchain, etcétera, etcétera, etcétera. La tecnología va a estar bien, pero el modelo de negocio actual no tiene ningún sentido. Los centros de datos que se están metiendo ahí tan bestias, que tienen unos consumos bestiales de energía, de agua y demás, y no son rentables, porque el modelo de negocio que están planteando no tiene ningún sentido. La inteligencia artificial pues tendrá su funcionamiento y su nicho de mercado, pero no va a ser una cosa, pues lo mismo que ha pasado con las .com y con todas estas. Y de hecho, bueno, ya se está viendo. Aquí empiezan pues con el pinchazo renovable. ¿Por qué? Pues porque si pones todo, vamos a decir fotovoltaica, la fotovoltaica produce al mismo tiempo y a la vez. Y si el mercado es limitado y tú metes más producción, pues evidentemente pues lo saturas y al final ¿qué ocurre? Que no es rentable. La fotovoltaica, cuando está a precio cero, para nosotros es guay, pero para el productor no recibe nada y no amortiza la instalación. Y con el hidrógeno verde pues igual, pues ahora se han dado cuenta de que dice, pues el hidrógeno verde igual no es tan bueno como pensábamos, pero bueno, las subvenciones ya están usadas. Y luego un poquito, pues ahora vienen nuevas alternativas, porque claro, el sistema capitalista necesita inversión, necesita expansión de capital. Entonces las nuevas alternativas que vienen ahora, como las salvadoras, después de que las renovables industriales
que vamos a decir, tienen sentido en cierta dimensión y de cierta manera, no a lo bestia como se ha hecho, pues ahora lo que se viene pues es otra, pues la de los biocombustibles, que los biocombustibles básicamente se hace con aceite usado, pero bueno, normalmente lo que se usa es grasa animal de los mataderos y demás, porque la grasa animal tiene un porcentaje de energía muy parecido al queroseno, o sea, un litro de grasa animal equivale aproximadamente energéticamente a un litro de queroseno. Es muy bestia, la grasa es buena en ese sentido. Incluso la grasa humana también valdría, pero bueno, no vamos a dar ideas. Con el biogás, pues con el biogás lo mismo. La biometanización, esto es pues todos los purines y demás que hay ahora con el problema de las macrogranjas y tal, la solución, biogás. Vamos a meter aquí unas instalaciones del copón que van a estar subvencionadas para producir biogás. Y otra vez lo mismo, pues otra burbuja. Es decir, este tipo de... y bueno, y la biomasa, pues ya ni cuento. La biomasa pues es quemar madera a lo bestia y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas tecnologías están bien y tienen sentido dentro de unas dimensiones, dentro de unas características, etc. Pero cuando escalamos, se nos va de madre. Y el problema es eso, que se quieren hacer escalas bestiales. ¿Para qué? Para sustituir a los fusiles, pero eso no es viable. O sea, no tiene ningún sentido. Pero, volvemos a lo mismo, estamos hablando de pasta, de subvenciones y de una burbuja pues que ya está empezando a formarse, sobre todo en la zona de Burgos, en la España vaciada, donde no hay población fijada al territorio y aquello, pues allí hacen lo que quieren. Hau, zure uste izut, barkatu. Bai, bueno, Alexek esan du bi gauza bat, ez? De la biomasa ni hablamos, nik urtaz hitz egiten, ni horrek eskatzen du. Biomasak eta 157 gigawati horien instalazioak, horrek izan dituen ingurumen eraginek. Horrek eskatzen hori desent eta ni mundu honetan egotean arrazoia hori da nire politikaz eta energiaz eta gutxiago ulertzen dudalako. Arazoa da, berriztagarrien kontu honekin lehendik ere larria zen krisi ekologiko globala areagotu dugula. España vaciada, esan du Alexek, da? España despoblada. España ez da gutxi. Biodibertsitatea aberatsa dago, daude eremu batzuk izakiri gabe, eta horiek dira biodibertsitatean aberatsak direnak. Guk, gure lurraldean, arazo hobera eduki dugu, etorri zaigu Jaurlaritza, halako lurralde, energia berriztagarrien lurralde plan batekin, zeinak ez duen ezar ordenatzen, irekitzen dituen ateak, enpresa multinazionalentzat, kasik-kasik nahieran proposamenak egiteko. Eta hor sartu gara batzuk, olako kamisetekin, mendiak aske. Guk ez daukagu lurralderik eskala honetan, energia berriztagarrien makroproiektuak egiteko. Baina, teknologian fedea daukatenek jarraitzen dute horren aldeko pustu egiten. Krisi ekologiko globalaz hitz egiten dugunean zertaz ari gara hitz egiten. Momentu honetan planetako bizitza sostengatzen duten baldintzen egoeraz. Hor ikusten da, hau da Stockholm Resilience Centerrek egindako ikerketa bat, hemen 100 ikerlari dabiltza, undaneko 15 urtean ikerketa bat egiten, eta hauek egin dute saiakera bat, sistema bizidunak sostengatzen dituzten baldintzak, adierazle batzutan sintetizatzeko, eta 9 adierazleta ekarri zituzten, esango genuke adierazle horiek. Alde batetik, hainbeste entzuten dugun klima aldaketa dago, eta egia da, klima baldintzatzen du bizitza, baina ez da bakarra. Ez da adierazle bakarra, horrekin batera dago biosferaren integritatea, hau da sistema bizidunen osagaiak, bizitza bera. Edo eta landa eremuko aldaketak, lurrarenak, higadurari eta lotutakoak, edateko uraren egoera, nolari dan gutxitzen, edateko ura oso portzente txikia da planetan dagoen ur guztiaren artean. Ziklo biogeokimikoa, kasu honetan fosforoan eta nitrogenoan jartzen da arreta handia, horiek ur ekosistemetan eragina handia daukatelako. Eta, ekosistema guztietara isuri ditugun, kutsadura bezala ulertzen ditugun osagai kimiko berriak. Horiek guztiak, ikerlari hauek muga bezala planteatzen dituzten ratiotatik gora daude. Hau da, sistema bizidunak arriskuan jartzen dituzten eremuetatik
eremuak pasata. Zegoen bat, azkenengo urteetan, zalantzan zegoena, muga horretara iritsi zen edo ez. Itxasoen azidifikazioa, hori da, CO2, atmosferako CO2, itxasuretan, disolbatzean, gertatzen den prozesua, eta dagoeneko, hau ere, 7. muga ere gainditu dugula uste da. Hau da krisi ekologiko globala, eta horregatik ari gara bizitzen 7. iritsiko iraungipen masiboa, biodibertsitatearen galera. Orduan, fenomeno hauek klima aldaketari lotuta daudenak bai, agertoki logikoena. Klima aldaketak ekarri behar zizkigun, fenomeno atmosferikoen muturreko egoerak. Hau bizi dira estatu espainolean, eta askoz larriagoak ari dira bizitzen planetako hainbat lekuetan. Montzoi lotuta eta bestelako egoerei lotuta. Baina berriro diot, hau, klima aldaketa, bizitza sostengatzen duten adierazleetako bakarra da. Hauek elkarri lotuta daude, eta hemen hipotesia da, adierazlea bakar batek muga gainditzen duenean beste guztietan eragingo duela. Eta hau, kaskada bezala ezagutzen den, edo urjauzi bezala ezagutzen den fenomeno baten abiapuntua dela. Eta hor gaude. Hor gaude. Eta oraindik ari gara, lurraldean halako eragina daukaten makroproiektu holakoak planteatzen eskalari gabe. Eskalari gabe. Planteatzen dizkiguten proiektuak ez daudelako gure lurraldearen azalerari lotuta. Este gráfico es la producción de diésel a nivel mundial, ¿vale? Estos datos, indican un poquito que alcanzamos un poco el máximo en estas fechas, entre 2015 y 2017 y 2018. Aquí viene el COVID, hay una bajada, se vuelve a recuperar, pero vemos que no estamos ya en los niveles máximos y de hecho se ve como hay una pequeña tendencia hacia abajo. Esto está relacionado con los gráficos anteriores de declive de extracción de petróleo, porque los mejores petróleos, los más útiles para el diésel, están en declive. Para producir diésel, queroseno, una pequeña explicación. De un barril de petróleo tú no puedes sacar un barril entero de gasolina o un barril entero de diésel o un barril entero de queroseno, ¿vale? Tú cuando haces el refinado del barril, dependiendo de las características del petróleo que hay en ese barril, pues consigues una cantidad de diésel, una cantidad de gasolina, una cantidad de queroseno, etc. Entonces, aunque tú tengas 10 barriles, tú no puedes producir 10 barriles de diésel, igual solamente puedes producir 4 o 3, ¿vale? Entonces ese es el problema, que no podemos producir lo que nos da la gana con el petróleo, ¿vale? Y por eso hay un problema con el diésel. Entonces el diésel solamente, como ha comentado Turiel, es importante porque es lo que mueve el mundo hoy en día. Es todo lo que mueve toda la maquinaria industrial, toda la maquinaria de agricultura, toda la maquinaria de extracción de minerales y demás. Y eso se junta pues con otro problema del pico de los materiales. Es decir, los materiales también no son infinitos, o sea, tienen una finitud. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no se acaban. Pero ¿qué ocurre? Que las minas tienen, vamos a decir, una ley menor, es decir, una concentración menor de mineral a medida que se van explotando. Entonces, para conseguir la misma cantidad de cobre, pues igual tienes que sacar 10 veces más roca. Y tienes que procesar 10 veces más material para conseguir la misma cantidad. Y entonces eso es lo que ocurre pues con muchos materiales de aquí, que son súper necesarios para la supuesta transición renovable, pero que sin diésel no se van a poder conseguir. Incluso aunque tuviésemos diésel tendríamos problemas, porque ya están en declive. De hecho, el cobre se sospecha que ya está empezando el declive del cobre. Y sin cobre nos podemos olvidar, ¿vale? Pero bueno, hay una serie de materiales y demás, pero bueno, simplemente para que quede ahí. Y luego, lo que estamos viendo en los últimos años es una proliferación de las guerras por los recursos. En realidad, lo que hay al fondo, en realidad, son guerras por los recursos. En Gaza, ¿cuál es el recurso? Un depósito de gas que hay en las costas de Gaza, que es lo que le interesa a Israel para tener
el recurso del gas a su disposición. Y lo que está haciendo con el Líbano es lo mismo, es decir, lo que está haciendo es conquistando terrenos alrededor de ese depósito para tener los derechos de explotación sobre el mismo. Eso es lo que hay en el fondo. Aparte de que luego hay más factores, evidentemente. Normalmente siempre es algo multifactorial, pero el tema del recurso es un factor muy importante. En Ucrania, pues 3/4 de lo mismo. ¿Qué pasa en Ucrania? Pues en Ucrania ocurre que vamos detrás de los recursos de Rusia. O sea, Europa no tiene recursos, necesita recursos. ¿Dónde nos fijamos? En Rusia, que los tiene. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues bueno, que estamos usando a Ucrania como proxy para hacer una guerra con Rusia. Y cada vez se está viendo más clara. Es decir, toda la inversión de armamento que se está impulsando desde la Unión Europea, el tema de rearme de ejércitos, reindustrialización del armamento, etcétera, 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 es para esto. Los 90.000 millones de los activos rusos que ya se han desbloqueado después de que en Hungría ya han quitado a Orbán, ahora van a ir a un préstamo a Ucrania para comprar armamento. O sea, es que es blanco y en botella. Por mucho que nos quieran contar que es para protegernos de Rusia. O sea, nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que le interese a Rusia. Nada. Entonces, a partir de ahí, bueno. En Sudán, pues lo mismo, petróleo. En Sudán, petróleo. De hecho, en Sudán tienen un problemón con el diésel. Y no hace más que sacar petróleo para aquí, claro. Y en Níger, este también es paradigmático. Ahí en Níger lo que hay es uranio. Francia controlaba Níger y conseguía un porcentaje muy alto del uranio de sus centrales nucleares en Níger, a un precio de risa. Níger expulsó a Francia y entonces, claro, ahora Francia, ¿qué ocurre? Que está súper apurado con el tema del uranio, no sabe de dónde va a conseguir uranio. De hecho, hay el run de que estaban planeando una invasión, pues una conquista de Níger, o pues a través de guerrillas o directamente desde el este francés. Bueno, esto es un poquito... Pero ¿qué ocurre? Que se le adelantó Trump en Irán. Entonces, claro, liar la parda en más sitios, pues es un poco complicado. Pero bueno, esto está en el punto de mira. Eta gero egin dezakegun, a ver... Galdera hori beti ekologista dizkigu. Teknologoei ez, teknologoak sortzen duten guztia, baina guk erantzun behar dugu. Zer egin dezakegu. Hombre, hilabete hauetan entzun dugu batzuk base bat jarri nahi dutela ilargian horti martera guteko. Ni posik. Bileteak erosiko balituzte, hainbeste, posik, oso posik. Baina horrek ez dauka inolako zentzurik. Ikuspegi biologikotik eta ekologikotik, ez ilargian, ez marten, guk ezin dugu bizira eta badakite. Zer egin daitekeen? Bueno, nire naiz aditu dena ontaz hitz egiteko, baina argi dago, hasteko eta behin teknologia desintentsifikatu behar dela. Ez daukagu besterik. Euskal Herrian ezin dugu eta gutxiago Gipuzkoan da Bizkaian gure lurraldeak ematen digunetik bizi gehiegi behar. Gehiegi, eta eskala handia. Orduan, industrializazio maila bat behar dugu. Baina pentsatu beharko dugu ze eskalan eta nolakoa. Ezin dugu bide hauetatik segi, ezin dugu pentsatu gure lurraldean 220 metro luzeko haizerrota jarri alditugunik 8 metro edo 12 metro zabaleko pistak irikita. Ez daukagu aukeraik horretarako. Lehendik ere, nahiko lurtzoru kondenatuak badauzkagu, hau da, horako planteamentuak, horakoak egiten dizkigutenean, ez dizkigutei artifizializatutako lurtzoruei begire egiten. Eta hori da larria, hasi beharko genuke hortik. Artifizializatutako lurtzoriori begirako planteamentuak egiten hemen daude, beste eskala bateko haizerrotak, beste eskala bateko, eguzki panelak, tokian tokiko beharretara egokituagoak. Hau da, honetan dabiltzanen, esango nuke kredoa eta gureare, bai, desaskundea, ez dago besterik. Gizarte eraldaketa batez hitz egiten ari gara, hori horrela da, eta horregatik esaten da, normalidadea ez da itzuliko, eta aurrenengo printzipioa da, ezin dugula modu mugagabean hasi, ezin dugu gure ekonomia etengabeko hazkuntza batean planifikatu,
mugatua dan planeta batean. Gure planeta materialetan, energietan mugatua da. Beraz, aurrenengo ideia hori da, ekonomia horiek berpentsatu behar dira, garapen sozioekonomiko horiek. Auzia beti egonda eta egongo da, teknologian dago. Pentsatzean, ze teknologiarekin, irudikatu dezakegun gure etorkizuna. Horrek eskatzen du, mugak onartzen hasi behar dugula. Agian egin ditzakegu 220 metro luzeko arrotak, ez dakizen bat megabatioko potentziakoak, baina ez ditugu egingo. Eta eskigulako komeni. Tokian tokiko ekonomietan eta garapen ereduetan pentsatu behar da, berriro desglobalizatu behar da hau guztia. Berriro mugak, euskaldunok zartaz bizi behar dugu. Ez dugu gure jaten dugun jakien 3% ere ekoizten. Ez dugu kontsumitzen dugun energiaren 6% ere ekoizten. Hor gaude. Elikagaien ekoizpenak argi dago, agroekologia dela eredua. Ongarri kimikoen eta halako planteamentuak alboratu behar dira, krisi globalaren sortzaileak direlako, bueltatu behar da, eskala txikiko ekoizpen ereduetara. Hor ere, Gipuzkoa bat, abeltzaintzari, egokitutako lurraldea da. Nekazaritza, hemenek ez. Lehenore hartoa jatezan, pentsatu beharko da. Hau dana planifikatu behar da. Hau ez da, individualki modu bakarkakoan egin behar da zerbait, politika behar dugu. Politika da, onura publikoaren kudeaketa. Hortara bueltatu behar da, kontsumo ereduak aldatu behar dira, eta eredu ekonomiko eta sozialaren aldaketa ari gara hitz egiten. Azkenean, gure bizimodua, material eta energia kontsumotik gutxitu behar da. Eta ematen dunez, iritsi da garaia. Ez Mateu Alexendi baino beto daki, baina garai larri batean gaudela, ezin dugu itxoin, ezin dugu horrela jarraitu, noski inork hau ez du konponduko, kapitalismoa ez da suizidatuko, sistema hori bere burua hiltzeko pentsatutako sistema bada, ez desagertzeko, gu geuk egin beharko dugu, egin dezakegu eta egin behar da. Hau da, ekimen horrek aurkezten duena, eta guk honekin bat egiten dugu orduan. Hau dana esan da, gure asmoa zen eztabaida irekitzea eta jendeari hitza ematea. Ados ez zaudetenok ere, zuen iritzia adierazteko, agian hemen baten bat badago, ni baino optimistagoa, teknologiaren garapenari dagokienez, da ni gustora entzun gaitu. Orduan, nioen jetxiko naiz, hitz egin nahi duenak eskualtzea dezala, eta mikrofonoa daukanak izango du hitza. Eta plaza irikia da, hitz egin lasai. Bai, bueno, testuingurua oso globala da, elementu asko, adierazle asko, baina bakarrik, igual orain, aipatuko dut bat, elektrifikazioa garraio bidearena. Egon da ales esaten badakigu neurri batean, bakarrik, ezin dela, hori imposiblea dela, zein neurritan, eske saltzen ari dira, saltzen digute ez, eta jende asko jausten ari da. Jende asko erosten ari da, kotxe elektrikoa, pentsetan soluzio bide antzekoa izan leikena, horren hori desmitifikatzeko edo kontra propaganda egiteko. Bai, zin zentzutan erabili alda, zin zentzutan ez? Kotxe elektrikoan lehenengo norabaiteko muga da, beharritune materialak, bateriatik hasita, mugatu iten dula, bere produzioa. Ez da izango kotxe arruntak daukane produzio mailetara ez da jatuko. Leheno komentatu duen materialan arazoa egon modalako, eta material horiek eskuratzeko energia arazoa edukiko ditu, inkluso errepideak mantentzeko arazoak egongo dira. Esan nahi, nik uste garraio elektriko efizienteena trena.
izan barko lukeela. Eta trena bultzatu barko litzatekeela. Eta gero garraio publiko elektrizikatua, agian hiri barruko rekorridotan edo lako zeatan, agian zentzua dauka. A ber, dirua baldin baukazu eta nahi baldin bazu erosi kotxe elektriko bat, kotxe elektriko bat erosiko zu, ez da. Gainetikan, de hecho, Asian, kotxe elektrikoa dauzkatenak abantaila daukate, zeren ez daukate mugarik ibiltzeko, zen konsideratzen dute petrolea ez dula gastatzen eta ondorioz nahi duten guztia daukate ibiltzia. Orduan, hemen datorrenakin, bagian kotxe elektrikoa dauzkatenak, bagian olako privilegioak izan ditzazkete, baina hori irango du irauteuna. Osa, esanet, ni kotxe elektriko bat izan dezaket, baina behar dudan argindarra oso gareztea baldin bada, edo zuzenian ez baldin daukat kapazidadikan rekargatzeko kotxia, hortxe geldituko da, zeran pisa papeles de lujo. De hecho, adibide batzu daude, Ukrainiako gerran, gertatzezan, kotxe elektriko Tesla pilo bat atzean gelditu ziala. Jendean naizulako aldegin antzun bezala, orduan hartzezun kotxe normal bat, se llenaba 40 litros de gasolina depositotan, eta a tirar millas, kotxe elektriko batekin ezin dezu hori egin, ez da horren erraixa. Baina, edozein moduz, kotxe elektrikoa, eukiko du bere rekorridua. Baina, ni nolabait esan nahi nuna da, ez dala izango, ez diala hango 1000 milioi kotxe elektriko. Oain dauden 1000 milioi kotxe arrunt bezala, ez dira inoiz egongo. Eta nolabait hori ez da izango irten bidea, hori da nolabait adierazi nahi duna. Hau da, hori ez da izango gaur egungo estandarra bat bezala. Hori da, zertu dugu nahi duna. Ez dakit erantzun dizuten, enrollo mucho baino. Eta nik erantziko nioke bitarte horretan hemen batzuk abiadura handiko trenean egiala pentsatzen. Ez dakiz egiteko, ez dakiz nondik egiteko, ez dakiz noa lotzeko, eta ez dakiz nun gelditzeko. Estazio bat indute, eskio itxasun, inok ez dakiz zartako, ez da behidatzen nahi dira, arala zuratu behar duen ez duen, sakana guztia dake esaten leheno daken trenbidea nahikoa dela, eta baina Espainian ikusi dugu, abiadura handiko trena mantentzia, eromen badala. Eta era guztit egingo balu ere, gure hiriburuen arteko lotura 5 minututan ez genituzke aurreratuko. Eromen hortan gaude, kotxe elektrikoan pentsatzen. Antzekoa iruditze zaine, biodibertsitatea galera eta ilargiran konkista. Ez da, pixkate, isilduko nahi, zuena daitza. Gracias. Entendiendo que esta charla es para ponernos en situación, ya nos hemos puesto en situación y ahora, pues ya que estamos informados y demás, tenemos que ponernos en marcha, ¿no? Tenemos una ley de transición energética en Euskadi, pues que hace propuestas de implantación pues de renovables, de evolucionar hacia un sistema más eficiente. Desde Europa exactamente lo mismo, desde el Estado español exactamente lo mismo, pero resulta que cuando se ponen en marcha esas políticas, pues las grandes empresas son las que capitalizan todos los recursos y demás. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos movemos para intentar apropiarnos, para intentar negociar, regular todos esos recursos que se ponen y que realmente son de la ciudadanía? Hemen danok hitz egin dezakegu, batez ere teknologian ni baino prestatuagoa zaudetenak ongi etorri plazara. Bitartian, jendeak pentsatzen bitartian, baina hau da galdera, eta hain ze, eta hemendik aurrera ze. Pues no es fácil la respuesta. Básicamente hay que empezar por organizarse. Existe ahí la figura de las comunidades energéticas que están ahí arrancando. El problema es que esa figura también
ha sido cooptada un poco por las grandes empresas también pues para captar ese capital que hay ahí, aparte del que ya captaban a través de las grandes empresas, pues también han cooptado un poco vamos a decir, la filosofía que tenían las comunidades energéticas, y hay algunas empresas pues que se han dedicado pues con la connivencia de los políticos, desgraciadamente, pues a capitalizar también ese movimiento que debería ser ciudadano. Entonces, se puede empezar pues por ahí, por sumarse a comunidades energéticas y demás, y luego pues un poco también hacer un poco de concienciación, ¿no?, alrededor. Yo creo que pues si hoy un poquito los que salimos aquí pues comentamos un poco con conocidos o con amigos, pues para que miren un poquito la página web, o que miren pues algunos datos que hemos comentado aquí, porque esa es otra cosa que no he dicho, es decir, no tenéis por qué creeros lo que yo he contado aquí. O sea, me refiero que esto lo que hay que hacer es contrastar la información, igual que no hay que creerse cuando te viene Iberdrola y te dice que te va a vender la energía más barata del mercado. Es decir, como han puesto el ejemplo, me viene siempre el mismo ejemplo, pero contrastar la información. O sea, la información que yo he puesto aquí, pues bueno, puede tener más sentido, menos sentido, os puede resonar más, os puede resonar menos, pero contrastarla. O sea, contrastarla. Y sobre todo, esto puede venir bien para entender pues cosas que van a ir pasando, y noticias que igual según desde donde las mires, pues las puedes entender mejor o no te puede cuadrar nada. Es decir, bueno, esto es un poquito como, no sé si conocéis la peli Matrix, esto es la pastilla roja. Esto es el objetivo, es que esto sea la pastilla roja, entre comillas. Ahora, si queréis coger el azul, pues bueno, no pasa nada. Pero contrastar información y buscar información sobre estas cosas. Inok ez daka atera bidei? Galdera badakat, atera bidean inguruan igual ez, baina jakin nahiko nuke zuen ikuspegi honetatik gogoratzen naiz Baiaderes etorri zanean adibidez, ez da presentatu zitula datu negatibo mordoxka bat, eta bukaeran mezu positibo hori eman nahi izan zuen, ez da, eta momentu hartan ez zian gauza konkretuak atea, ez da, orduan ni badaki badaudela politika konkretuak Europar mailan, ez da, eta azken agintalditan von der Leyenen aurrenekoan adibidez ontzan Europako itun berdia, eta bar, oain bigarrenea pasagea, bigarren agintaldira, gauza pixkat aldatu india, bai alde batetik Europako egoera politikoa asko aldatu dalako, eta eskuin aldeak atiratzen nahi dalako, baina, bueno, galdetu nahi nun, itun berde hortatik tiraka zerbait positiboa ikusten dezuen. Porque azkenian egia da, bai, desazkundia esaterala eta ados gaudela asko horretan, baina baita tirau berdeu politika publikotatik, no? Eta naizta ez gehan oso konsiente zer eragin duten Europatik datozen politika guzti hauek, bai saiatu diala martxan jartzen batzuk naizta igual ez dian efiziente izan, eta, bueno, jakin nahi nun zuen ikuspegi honetatik ia bada on zerbait positiboa politika horietan. Bueno, kontutan izan da, Europar Batasuna sartu dula energia nuklearra berde bezala. Ja ikusten deu nunik handi joan, alda. Hemen dago, desesperazio puntu bat. Sistema nahi du aguantatu nola edo ala. Eta hasi zian nolabait politika berde batzuk egiten ikuspuntu batekin, eta nolabait garrantzitsu izan zen intzuten apustua nolabait jaisteko herritarrei pixka bat poderea, entre comillas, gauza egiteko. Eta hori ondo ontzan, eta hortikan hasi zian energia komunitateak, eta hori bere rekorri edukiko du, eta ni uste hortikan jo behar dela. Baina bukaerako zean komentatuta, hau, kanpotikan ez dute konponduko, kanpotikan ez da konponduko.
Osea, esan kanpotikan politikariak Europa daude begira sistemara, eta sistema mantentzera. Eta sistema mantentzeko edozein gauza ingo dute. Eta hain duten bezala energia nuklearra berde bezala sartu, kapaz dira sartzeko, bueno, daia sartuko dute, ziur asko, biogasa eta loko gauza berde bezala, eta horrekin nahikoa ez bali bada, ikatza sartuko dute, nola baiteko, osea, ingo dute edo zer gauza, erreko da, erre behar dana. Eta ez da inolako zeikan, zen sistema horrek eskatzen, hori eskatzen. Orduan, gu gure txikitasunetik, saiatuko garria gehien bat aurrena kontziente izaten zer da hon eta zer gertatzen ari da, eta gero antolatu inbar dugu, gure burua antolatu inbar dugu. Alda neurrian, esan mundua gu ez deuz salbatuko, baina saiatu behar duguna da nolabait antolatzen herri mailan, zeren horrek etorkizunean izango da nolabait lagunduko diguna aurrera egiten. Berdin du nola antolatu, izan daiteke energia komunitate bat, izan daiteke kultura elkarte bat, izan daiteke naturtaldea, izan daiteke edozein gauza. Baina antolatu inbar dugu, nolabait. Eta gero baita ere, nio nintzen, oin dela astebete, Donostian eman zen itzaldi batian, Aretxabalak emantzuna, eta arek emantzun desua, eta ni mezu horrekin ditzen naiz, da nolabait, bueltatu behar duna, nolabaiteko, auzolan filosofia batera. Hau da, hemen pixkate Gipuzkoa mailan igual pixka galduta dago, baina Araban eta Nafarroan adibidez oso presente dagoen tema bada. Eta pixka bat agian berreskuratu behar dugu, pixka bat auzolan eta kolektibitate pentsakera hoi. Zeren estatuak, papa estado, cada vez nos va a cuidar menos. Eta gu gure artean hasi beharko dugu antolatzen zeratikan. Energia nahikoa ez da nago egitura guztia mantentzeko. Eta hasiko dira mantentzen nolabait estatuari ematen dion estrukturak. Eta horiek izango dira nolabait zehatuko dianak, priorizatuko dianak. Hori argi izan. Eta priorizatuko dian estrukturak badekigu zeintzu dira. Kontrol estrukturak izango dira. Eta beste estruktura, jungo dira, pixkanaka zehatzen. Horren aurrian, antolatu beharko dugu, auzolan espiritu hori berrizkuratu beharko dugu, eta esatezuet parte hartu herriko elkartetan, herriko mugimendutan, hori da pixka bat, emango iguna azpiegitura minimo batzuk, etorkizunean, eta etorkizun hori ez dago zurruti, ez da esango bilar, eta ez da esango betzi. Hurrengo hilabetetan hasiko gara gauza ikusten. Eta hurrengo urtetan ikusiko dugu, bere osotasunean krisialdi hau. Ordurako, egitura minimo batzuk baldin badauzkagu, beti ere hori da eukiko deuna, gian hori ez daukaguna. Hori da pixka bat, ni gelditu nintzen mezu horrekin. Eta ni horren saiatuko naiz, hor mugitzen, aldeten neurrian. Oain hau aipatzen naizeala, zer jomuga daka horrek? Osea, autoa antolakuntza horrek baldaka jomuga politiko bat, edo da jomuga gure soziala. Elkarzaintza. Ez daka jomuga politiko, osea, ikuspuntu. Ni, nola baite, horre egon daiteke, agian politikariek babestu nahi behar daute horako mugimenduak, ongit horri ja, baina esan ez konta horrekin. Nik ez da kontatzen baina nire jomuga bada. Ni papa estado hori gutxi esautzet eta Bonderlein desente urruti jatzezait, eta entzuteitunan desentek eskatzen hori, baina Gasteizeko pixkatu beto esautzeit Eta lurralde plan antolaketa hori egin dutenen pentsamendua ere bai. Eta horren atzean badau fede bat bi gezurretan oinarritzen da. Jende honek teknologiaren garapena materialetatik desakoplatuta ikusteu, fede bat, teknologia garatu daitekela, materialak sintetizatuz, edo berriak sortuz, edo martetik ekarriz, edo nik ez dakiz da egin da. Baina badau fede hori, teknologiak salbatuko gaitu. Eta bigarren fedea da,
gu gizakiok ez garela sistema bizidunen parte. Dau gizakia eta beste bizidun danak. Gure zerbitzura edo ez, baina gu daukagu beste biologia bat edo beste evoluzio eta garapen bat. Bi gezur horietan sinisten dutene gobernatzen gaituzte. Eta nik uste dagoeneko badaukagulaneko evidentzia zientifiko hori ez da laola frogatzeko. Usted gizarteak nahiko inteligente izan beharko lukela, horretan sinesten duenari bere ordezkaritzarik ez emateko. Eta batzu bintzat saiatzen egea, hori gertatu dari. Orduan, nik argi daukat, hortik ez da, eurek ez digute erremediorik ekarriko, beste eurek sostengatzen dutelako sistema, baina herri antolatuak oztopatu dezake, beraien planteamentua, eta adibide bezala jarriko dut, oantxe bertan, hemen gelditu dugun proiektua, Piaspe. Hori ez da gelditu, ez dakit hor iluminatu batzuk lakuan erabaki dutelako, ez hori gelditu da, jende batek auzolanean sekulako lana egin duelako proiektu hori ez da bideragarria erakusten. Ordezkaritza politikorik gabe, eta sos gutxiki. Baina helegiteak sartuta izapidetze prozesuaren atzetik eta azkenean frogatu da, edo izapidetze prozesu horretan erakutsi da auzolanean proiektu hori ez da bideragarria. Eta alkate batek, Azpitiko alkateak aurkeztuzun enpresa batekin herriko antzokian. Lurralde plan sektoriala bea 4.000 helegite sartu zaizkio. 4.000, eta berriro diot, ez dago partidu politikori kontra egin dioni publikoki behintzat, PTS horri momentuz, ez da onartu oraindik. Hau da, auzolanean lortzen dira lorpenak, eta desde logo nik lorpen politikoetan sinisten. Hori dana helburua, ez, ni hortan Alexekin ados nago, hasi behar da antolatzen, bakoitzak alduenetik, eta nik uste, eremu asko desmaterializatu eta energiatan gutxitu ditzakegula gure bizimoduan. Aixialditik hasita adibidez, erioke gure garapen ekonomikoari abipuntuan inbestera egingo, baina bidalaiatzeko modu hau, kontsumitzeko modu hau, ez dut uste bizitzeko modu bakarra denik. Tengo ez oriontsuena ere ez gertatzen da, agian gaudela norbaitek prozesu hori gindatu zai, eta ez da gertatuko. Honek eskatzen duena da, beste balio batzutan sinistea. Zeure bizitzan, beste balio batzu kontsumoan, edo bizimodu jakin batek eskatzen dizkizun estandar horietan, oinarritzen ezten beste bizimodu baten alde egitea. Eta seguru asko eskatuko du denborari balio gehiago ematea, eta elkarrekin egoteko denbora horretan gehiago inbertitzea. Nire proposamenak dira, baina desde logo auzolanean gauza lortzen dira. Eta evidentziak ekarritzakegu oraindik ere. Hemen energia berriztagarrien makor proiektuan edapen hau ari da izaten ikaragarrikeri bat. Eta, orain dino behintzat, eusten egitea, ala moduz, orain dino, bigarren inbertsioa dator, berriro ere, aterabide bezala jarriko dizkigute, ze, karo, petroliorik ez daukagu berdin da, zenbat instalatuta dauzkagun ja, Alexek erakutze ditu datuak, baina ez gehiago behar dira. Zertako, ez dakit, gero geldituta utzeko ditugu, baina mesua, egoera positiboa ez da, baina mesuak zergatik negatiboa ez dauka izan. Kolapsistak eta ez dakit zer deitzen digute negatibistak, Euskaldun beti izan gara pesimista aktiboak, eta nik horretan sinista eta ez da ona, baina gauza asko egin daitezke. Nire egin nahi, jende repentsatzen. Ekipa? Inorrez? Kontrako esateko bestik ezpa? Altzaldean, ni pixka bat atentzio ditu egitena da, elikagaien produzioaz eta baita energian produzioaz ere, aipatu darian, ez dakit autonomia erkidegoan edo Euskal Herrian edo, baina konsumitzen denaren energiaren 6%, ez dakit, ondo hartu deten, datua da, baina hori iritu zen, ereduak aldatu egin behar dira, konsumo ereduak ere aldatu beharko ditugu, baina, desoreka ikaragarria da, izango balitzake kontxo,
ez dakit, pixka bat galdu egiten ez, numerotan galdu egiten ez, baina iritzait desoreka bat izugarria, ez? Eta orduan, bai, makroproiektu berdeak edo, hainbat Josu Jon berdek edo salduko dizkigutenak eta, bai, sekulakoa direla eta eraginak ere izugarriak, baina, karo, eske, gutxillo konsumitu, gure konsumo ohiturak eta aldatu, baina eske, hain da desoreka handiak nik galdu egiten ez, eskerrik asko. Nik hemen aprobetxatu nahiko nuke esate zaigun beste gezur bat edo egia ez da mintzat pentsamendu bat adirazteko. Nafarroa jartzen zaigu eredu bezala. Euskal Komunidade Erkidegoan alanak ondo egiten nahi dialako eta Nafarroan kontsumitzen duten energia elektrikoarekiko subirauak direlako, eta egia da. Den ez da berriztagarria, ziklo kombinatutik hartzen dute hainbeste, baina egia da. Nafarroan kontsumitzen den energia elektrikoaren, 100%, bertan kontsumitzen da. Baina, claro, Nafarroako energia elektrikoa, Nafarroako energia kontsumoaren 100% da. Alegia gu bezain menpekoak dira. Eta hori da gezurra, azpiegitura gehiago egiteak ez digula subirautza gehiago emango gai honetan. Eta gezurra handi bada. Ezin direlako elektrifikatu jatorri fosileko jarduera nagusienak, garraioa eta industria. Eta hor da, gezurra handi bat, eta hortan egea batzuk, hainbeste urtean gezur hori desmontatu nahian. Dagoeneko instalatuta dagoen azpiegitura makroproiektu horiek, nahikoak dira energia kontsumoa, elektriko kontsumoa, hori hornitzeko. Gehiago egiteak ez digu arazo hori konponduko. Eta hortik dator, zenbakitan galtzeko kontu hori nire bai, galdu iten ez, agarra lehix. Euskal Herri mailan dagoen problema da, herri oso industrializatuak gara. Argindarra bakarrikan argindarra zitze egiten, argindarren 70% da industria konsumitzen duna. 70% baino gutxillo residenziala, zera hor daude, eraikin publikoak eta bar. Zenbaki horiek kontutan hartuta, bakarrikan berriztagarria erabilita, etxeko konsumo guztiak kubritu daitezke. Zer gertatzen da, industriako ez dela kubritzen, industria asko konsumitzen du. Eta, karo, industria eman bartzaio, zeratik hanbaritugu makroparkeak, industriarentzako. Ez guretzako, baizik eta industriarentzako. Esatetenean ez jarri duen makroparke bat, eta hau da 1.000 o 20.000 familiantzako. Ez. Hoi da, Fagor Industrialeko enpresako konsumorako parte bat. Porque igual baritu 2, 3 edo 4. Ideia bat iteko, Fagor Ederlan dala fundizioa, ez ditzaten antzaten. Fundizio horrek daukan konsumo urtean 300 gigabatio dira. Goienez, kooperatiba, erabiltzen datua, porque ezagutzen datua. Konsumoa, 25.000 erabiltzaile edo etxeena, 100 gigabatio dira. Zertako gardeu argindarra? Gardeu industriarako, horretarako aidia makroparkeak eta bultzatzen. Horregatik daude enpresak eta industriak eta nolabait botere faktikoak hori bultzatzen. Industriarako, baina eske industrian ebai parte txiki bada, porque industria gero dauka beste konsumo askoz gehiago bai materiala eta bai petroleoskoanak. Zereno komentatzen duena. Materiala, aluminioa, arazoak gongo di aluminioarekin, eta ez horrela karrikan, kobreakin, eta gero komentatu ditugun hainbat material kritikoekin, eta baita ere azido sulfurikoekin, eta hainbat gauzarekin,
Azkenean dependentzia ez dauka bakarrikan energiarekiko, materialekiko ere, bai. Zeratik Euskal Herria bizi da, materiala transformatzetik. Orduan, behar dugu, energia eta materialak. Eta justo bilak, bana benir maldadas. Orduan, ze idea hain planteatzen? Eta da, pixka leheno komentatu duguna Ukrainiako errateak inda hori. Zergatik nahi dira berplanteatzen berrindustrializazio bat? Zerta bideratu nahi duten berrindustrializazio hori? Armamento da. Porque es lo que viene. Eta hori da nola baite bultzatu nahi dutena, ere bai. Zertarako? Rekursoak eskuratzeko. Osea, argi izan, azkenian, egon daiteke, hainbat faktore ez dakiz, baina azkenian, errekursoen gerrate garai batean sartzen nahi gara. Zoritxarrez, hortan sartzen nahi gara. Eta Europako zea guztiak, nola baite politikak eta bar, ikusten nahi gara, bideratzen nahi gara militarismo batea. Eta gerra prestakuntza batea, zoritxarrez. Oaingoz, behintzat, seinale guztiak hortik handi guazte. Orduan, markatu, piskari desbidatu nahi ja, beste zer bat, baina. Bueno, egia esan da gauza asko esan dituzue, eskerrik asko, ni uste horietako asko eta asko, ez belar bada bere neurria, baina bai bere kalitatean lehendik ere abesatuta egonde. Ez egon gara, uste turdetan, hasirak ingurumenaren narriadura, bla, 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 eta bain ja bali, batez ere, planteatu duzuen hemen, natura balea bideen, pikoa, eta gainbera, eta mendik aurrerako bilakaren olako izango dan, ez dakigu oso ondo. Baina hor gertatu iteke, azken finean, balea bide horiek falta direnean, hasieran manifestatuko da eskasi bat bezala, gero behar bada krisi bat bezala, gero behar bada gatazka, violentzia, hor militarismoa, noski, balea bide horiek eskuratzeko, eta herrialde aberatsak eta militarki almen antikoa direna, ikusten ari gara, ez da etorkizuneko kontu bat. Galdera litzateke, desazkunde hori gertatu bat nahi eta ez, manifestatuko da eskasi, krisi, gatazka, violentzia bezala, edo asumitu, gure gizarteak, gure homo sapiensak, asumitu dezaken zerbait gure agintaria, gure nagusiak, benetan boterea dutenak, ez du ematen hori asumituko dutenik, ez du ematen hori programatu, dosifikatu, poliki, zeatuko den, moldatuko den zerbait izango denik. Horregatik askotan, eta ziberga ipatu du, ipatzen da kolapso hitza. Kolapsoin uste da hori inolako prozesu natural bat baten gizan plantatuko behar genuke ikusten ari garen prozesu hau, izango litzateke, baduzu termodinamikan, ekonomiaren eta beste zenbait zientziaren legeak eta kontuan hartuta, sistemak esango du evoluzio bat, sistema horren evoluzio orain nire iritziz eta esan duzunak kontuan hartuta, segurazki probablena izango da kolapso bat. Ez badute, neurri txikian noski izan duzu ez, erain dezakegu, baina benetan sistema osoak izan dezake aukera eta gure gizarteak badauka kontzientzia hori gertatuko dela, egin behar dugula eta, kolapsori gabe gertatzeko? Kolapsoa normalen da prozeso bat. Jadanik kolapso prozeso batean gaude, urti da maskigu. Ez da gauza bat gertatzen dana egun batetik bestea edo pelikuletan derrepente urrengo gunean dana kolapsatu du. Segurazko, ez dakik uste gertatuko dan, baina nik uste lehenengo reakzioa izango dela haserrea eta nolabait jendia saiatuko da nolabait bilatzen arrazoi bat honetarako. Ez baldin badago informatuta, hemen eman ditugun zeakin eta bar, eta gero aparte ez baldin badu pixkate aztertzen eta bar, ez da enteratuko. Eta hor dagoen arriskua, nik ikusteten arriskua da, nolabait eskuina aldeko mezuak errez kalatu dezaketela. Nola? Leheno hemen komendatzen dana, la vuelta a la normalidad. De hecho, ikusi genuen, pandemia garaian, zeintzan el grito de guerra.
vuelta a la normalidad. Eta egoera hau gertatzen danean, Herrito de Kerra, Zulia esan duen bezala, ziur asko berdina izango da, volveremos a la normalidad, baina hori gezurra izango da. Orduan, asuntoa da ni uste gaurrengo dela prozeso bat, eta jendiango da, nolabait asumituko duna, eta agian esnatuko dela, eta konturatuko dela, nolabait sistema ja ez dula gehiago ematen, eta jun behar dela berrantolaketa batea, edo beste zerbait eta egongo da jendia, justo jungo dela beste estremora, eta nolabait hartuko ditu mezu populistak, eta horrekin jungo da. Eta mezu populista horiek, esan dutena da, bueltatuko gara normaltasunea, ni suposatzen ez dakiten, da nire espekulazioa, bueltatuko gara normaltasunea, baina guain, hay que apretarse el cinturón, luego volveremos a la normalidad. Orduan, esan astu zea behikin. Gaur ikusi den informazioakin, esate zuet, aztertu zazue, bilatu zazue informazioa horren gaiaren inguruan, eta jun pizkanaka nolabait asimilatzen. Hau da, ni arazo hau topatu nuen hain dela 12 urte. Eta lehenengo impresio izan zen, ostia, larritasuna, eta 12 urte pasaria. Eta, oso hor zean, gauza da, egila da, Ormuzeko etxiera hau eta Irango gerra honek induna izan du nolabait prozesu hori prezipitatu egin. Eta agian beste 5-10 urte edo 15 urte iraun zezakeen gainbera bat, izango da gainbera oso abruptoa. Gero ziur asko, nolabait sistema oso resilientia da. Eta ziur asko gero ingo du, pixkate utzi eta zea, baina nolabait ikusten dana, petrolio eskaziarekin, energia eskaziarekin, izango da, hau izango da nolabaiteko berako eskailera bat. Hau izango da, igual lehenengo eskaloi bat oso ondila, gero igual pizka berreskuratuko da, gero berriz pizka jetxiko da, hau izango da prozeso bat. Ez da izango billar, se acabó el mundo, el fin del mundo es, esto no va a ser Mad Max. Aldertatik nik ez detuzte, muy mal se tiene que poner, eta ez detuzte olako zeatara jatuko askoz lehenago izango ditugu razionamenduak eta olako gauzak. Eta de hecho nik uste ikusko ditugula neurri asko pandemia garaian erabilizianak. Nolabait etxeko lana, etxetik lan egitea, desplazamendua mulatzea, adibidez hasialdean markatu dituzte ja lanegunak bakarrik lau lanegun izatea. Nolabait hasiko diena dira, nolabait muga jartzen eta limitatzen. Eta, etuko da momentua, razonamenduak egon diala. Eta ondo, bestela merkaturen eskuan utzi ezkeo, ya seria la hostia. Zer gertatu zen maskarillakin pandemia. Jendia lapurtu, esan herrialdeak ibiltzezian, maskarilla bioiak eta kentzen bata bestiek. Oain berdina gertatzen nahi da petroleroekin. Hau da, oain daude petroleroak itxasuan, ruta egiten, los que haya, porque asko ez daude, eta idia ruta aldatzen segun al mejor postor. Diru gehiena daukana se va a quedar con el petróleo. Eta ez dira ordaintzen nahi el precio en papel oen daudena, no, es que el precio del Brent está es. Hai dira ordaintzen, oantxe bertan, uste gaur irakurrietela, ez dakite Singapur edo Hong Kong, ez dakite olako eseko zona, hai dira ordaintzen, el precio al contado, 200 euro. Eta 200 pico euro, el barril, precio real. O sea, dame el barril físico, toma 200. Baina en el mercado, no, estamos en 100, estamos no sé qué. Hori bai kontrolatzen egia, estatu batutatikan pizka merkatua para que no se esto. Zergatikan, estatu batutan, puta casualidad, adibidez, es que dan algo relacionatuta. Irango guerra, Trump, los altos el fuego y demás. Justo X días, eta siempre el fin del alto el fuego termina en viernes, cuando cierran los mercados. ¿Qué? Puta casualidad. Puta casualidad. Va a terminar mañana. Casualidad, viernes. Casualidad, justo behar duten denbora para acercar el portaaviones no sé qué a la zona de guerra para preparar, o sea, están haciendo un reagrupamiento del ejército. O sea, está aquí se ingoten, está aquí si se atreven a desembarcar. Como empiecen a desembarcar va a ser la hostia eso. Baina esan
dauden mugimendu guztiak no son para la paz y no sé qué, o sea, día denbora pues para recargar munición, para llevar los antiaéreos, para no sé qué, o sea, horako dira. Eta estatu batutan están aguantando un poquito el tirón porque les ha salido mal, pentsatzen zuten hau izango zala como Venezuela y el Maduro, y no ha sido así. Eta están aguantando un poquito el tipo, ¿por qué? Porque da casualidad, hay colocación de deuda a finales de este mes. Orduan, ziur asko, lo que les interesa da que esté el tema un poco tranquilo para colocar los bonos de Estados Unidos a un precio más bajo que el que sería en un estado pues más esto, eta en el momento en que los coloquen, volverán a zumbar, si no empiezan antes. Dana hola da, eta Trumpekin, tipua, Turielek esaten du, Trump simplemente es un síntoma, no es una enfermedad. Trump es balego, eta beste norbait balego, si estuviera Obama, haría lo mismo. Igual, con más disimulo, más esto, no tan horrenbesteseakin, baina igual, se hizo un Bush en Irak. Pues lo mismo, armas de destrucción masiva. Y color, bueno, color. ¿Qué más? Norbaitek? Iepa, a ber, onartut, nire ikuspegitik onartut desazkunde bat egongo dala, naite nahi ez. Pentsatzen dut, edo buru etorten gaztan hausnarketa da, nondik noa jo geinke txikitik handire, ez? Ezazu gales, sistema resilientia da, baina gizartia ez da resilientia eta komunidadeik ez da honez, komunidade resilienteik ez da. Eta pentsatzen dut, nondik noa hasikoa komunidadi sortzen, eta ez gizarte resiliente bat, baizik eta komunidade bat, osea, non nik beste baten arpexe ikusten dut, eta nire harremana hortik sortzen da. Noski, lehen ezasun gauza bat, jomo gaixan da, eta da, zaintza. Zelan zainuko bazen gu, hemen gazenok, zelan hasiko da gure hartin zaintzen, gauza desberdinetxeko eta desazkunde horrei aurre etxeko kolektibo modun. Kolektibo real bat, haragizko kolektibo bat, ez Europa, ez gizarte, ez beste guzti hori. Venga, eskerrik asko. Bai, ni beti pentsatuet hori gertatuko dela beharra daukagunean. Beharrak behartuko gaitu antolatzera, beharrak. Horrek izango eragingo du masa kritiko bat biltzea eta nik hala uste dut. Hau da, nolabait beharra da honean jendia hasten da moitzen eta hasten da bilatzen alternatibak eta hasten da antolatzen. Baina beharra egon behar du. Gauza da baino zondo bizi gara. Eta ez daukagu beharra. Beharra daukagunean orduan nik uste antolatuko gara eta orduan egongo dela zoze potentea. Baita ere esate izuet, beharra da honean, errepresioa ere bai, ioimo dala. Baina, beharrak izango du, nik uste eragingo dula, nolabait antolaketa eta zea komunitate indartsuago bat eta barre eraikitzea. Baina, eske beharra da honean sortzen da bai. Beharra ez da honean, voluntadez egin dezakezu, baina ez dezu erakarriko masa kritiko bat eta masa nolabait konbentzito bat eta aktibo bat olako komunitate bat sortzeko. Orduan, ustez berez sortuko dela. Gauza da, oain lortzea baldin badauzkagu, nolabait minimo batzuk edo antolaketa zea minimo batzuk, behar hori sortzen danean, jendiak batzeko egitura baldin badaude, errexo izango da. Hori da pixka bat nire ikuspuntua. Baina, esan hemen kontatu duna oso gogorra izan eta oso zer izan, esan guk ikusiko deuna izango da, nolabait, deterioro zea bat, gradual bat, ongo dira momentuak nun jetxera handi jo maiongoan, pixka bazatuko da, beste zea bat, hau ez da izango fin del mundo, astu horrekin. Gogorra izango da, ez da hau izango da 2008ko krisialdia, baina gogorra, seguro. Eta ongo da eskazia orokor bat, ez dira desagertuko zea, baina eskazia bat egongo da. Horrek sortuko du nolabait komunitate horren beharra.
Bai, nik uste hildu horretan, azkenian importantea da divulgazioa, azkenian informazioa jendeak egoera latzetara edo iristen garen punto horretan, jendeak lako informaziorik ez badauka, hor dago arriskua, azkenian joan daiteke komunitate esatze hortara edo justo kontrakora, oianaren legea, pixkate edo indartsuaren legea, gaur egun mundu makro politikan edo hori da jokatzen nahi da jokoa, indartsuaren legea, eta gu oso hortik gaude hortik, nik ados nau txikitik handira egin behar dela, baina oso garrantzitsua da, zuek egin duzuen bezala kasu honetan, eta beste talde honek, Espainian beste leku askotan egin duen bezala horreko astean, hor jarraitzea pixkate jotake, divulgazio horretan, jendea bintzat informatuta edo gertatuko diren gauzei beste esplikazio simpleago edo interesatuagoak ez ikisteko. Hor daula urrengo urteetako lan oso garrantzitsu bat. Eta parte ere uste, norbeanako bezala ere, bizitza sumeago bat, bizio bat eukitzea, eta ez justo saltzen zaigun kontrakoa, ato trapo bizitzea, eta pixkat bidai ereduak, eta hori pixkat zainagoa ikusten dut, propaganda oso indartxo da. Hor, filosofoak haidia erabiltzen hitz bat, haidia balioan jartzen hitz bat, austeridadia. Emateu hori balioan jartzen denean hasiko behala buelta ematen. Dana dela zuk esan desunak, aurrekoak hitzein duna gogoratu itiaz, sekulako xoka eragin zidan ikasle baten komentarioa. Bilbokoa esan, ez dakit nola hartu zen, Bilboko lagun arten kontua, inaiz gazte gaur bizi duten errealitatea, etelako uste gure, baina asko sobea zanik. Eta galdera bat intzian, gaur daño bendik gogoratzetena, hainaiz hitzeiten 19 urteko neska jator baten hitzez. Nola iteia lagunak? Utzi minun jotama. 19 urteko neska baten galdera, Bilbon, ez zeukalako kirol ingurune bat, nunbait edo, horrazi ginen ikusten autoa, eta hori kirolian da bestia, eta ez nik hau ez detiten, ni bestia ere ez da, orduan zuzik ez eta, etxian da bar da, zuen lagunak ez dakit. Eta hola hasi ginen, eta kaldera hori intzian da utzi ninen, nola iteia lagunak, 19 urtekin. Aragizkoa esan duzu, nik uste hor daukagula, eta nik uste badagoela eraginkorra izan daiteken ekintza bat, eta da, poltsikoan damakikon katxarro hori mugatzea. Igual, leheno esate esan, gauza berriak asmatzeko aspertu egin behar duela pertsonak. Igual hortik hasi beharko da, ze benetan arazoa da, 19 urteko gazte batek galdetze bau lagunak nola iteian, gizarte hortan zoze badau. Eta ez da jendia falta delako, Bilboz, ari naiz. Jende asko. Bizidan. Orduan, uste dut, krisi bat badaukagu, askotan esate dugu, Arkamurka Natura elkartean, kultur elkartetan, jendia ez da etortzen, olako elkarteta, gaztiak, jendia ez, gaztiak. Ez dakit nun dauzkagun. Orduan, kulturalki lanketa batzuk egin beharko dira, kolapso hori ez dadin izan benetan kritikoa, eta oso violentoa. Eta, batzuk, bere bizimoduan galdera batzuk egin beharko dituzte, eta saiakera batzuk bai, eta oain gazte, tabernak leheno gainatzeizke gustatzen nun bait, hori posgarri zalaike, baina alternatiba gimnasioetan bakarrik ez dakinekoa da, zerbait inberko. Hori ere, esanet, egin aldalako, ez dugu inok bizimodu alternatiborik eraikiko. Orduan, pentsatu beharko da, eta bakoitza bere ingurunean eragin dezake, eta hortik hasi beharko da, txikitik, ez da besteik, nik hori oso argi daukat, inorretzeko etorriko eta etortze zaizkigunak ez dira izango gure mesedetako planteamentuekin. No dira kontsumoa areagotzeko. Eta sinisteko ez badugu kontsumitzen ez gara zoriontsuak izango. Da, leitmotiv, kapitalismo horina. Ez baduzu materialiko energiari kontsumitzen eta zoriontsu izango. Orduan, hortik pixka ze pentsatu emateko, igual austeritate hori balioan jartze hortan, igual filosofoak eta behar ditugu pixkate laguntzeko pentsamentu hontan, nola egin aurrera, baina hortik joan beharko du. Honik ez dut besteik ikusten. Kulturak,
hartu beharko du hori ez daukan garrantzia, aisialdian hori da gizakia daukan ezaugarritakoa nik uste. Sormena, imaginazioa, kultura sortzeko gaitasuna, hor, gauza asko egin daitezke, kontsumo materialerik gabe. Eta egunez egiten badira energetikoik gabe ere bai. Orduan ez dakit. Karo, hori ekonomia baten kontra doa, joan daiteke, bueno, hor da, orekakor bilatu beharko, ja, ez dakit. Bueno, torre zaitelako gazte hori burura esan duzunetik, eta horretik eskatuta jarraitzat galdera horrekin. Bueno, baita ere esango izuet, krisialde honek ekarriko duna da, baita ere izango da, teknologiaren igoera salvaje bat. Esan dut, ikusten dira, txipekin da, nolabait eskazia badagoela. Hor, komentatu duen helioren gabezia edo gutxitze horrek ekarri du bai txipen produzio jeitsiera bat eta gainetik txipen tema da oso sensiblea eta mundu mailan bakarrikan uste daudela 3 edo 4 enpresa dituztena txipak munduan. Mundu guztiko txipak 3 enpresa bakarrikan dituztena. Txip nolabait oinarrizko txipak gero erabiltzen dira beste teknologia guztitarako. Hor eskazia bat egongo da, teknologia garestitingo da, aparte datorren inflazioa eta hori guztia orduan. Alde hortatikan, igual suerte hauta daukagu, eta mobilak eta igual bihurtzen dira lujozko gauza bat, edo, baina, hortikane pixka datente hon, eta ikusko zue horre modela. Gure txikitasunatik zarautza mugatuta, adibidez, balizko etorkizuneko zarautz posible batzutan ikusi dezakegu 15 urte barru nolako izan daiteken zarautz bat, horrelako egoera bati aurre indilona. Adibidez, ez dakit amets badan, asko kotxe gutxio, baina 120 kotxeak gutxienak propietatean, baizik eta badia horrelako traiekto berezi bat iteko alokatu ite dianak eta rotazio handiko aktiboa dianak, eta gero urbanismoa erabat aldatuta, nola kotxeik ez da hon, kaleak baratzak iteko adibidez. Orduan, hori esate posible bat bezala. Olako bat nahi balin badeu, noski antolatu beharra da ona, ze hori landu egiten da prospektiba lan eginez. Hori ikusten balin badau etorkizun bat posible bezala lan egin dezagun. Lan egin dezagun gaur ikusteko zein dian faktoreak hortan eragiten dutenak. Eta horri bidea emate jotenak. Botaz etorla, bat bezala, adibide bat bezala. Interesantia iritzez, oso laizte hasiko hirigintza plan orokorrei buruzko eztabaidak eta nik uste han beharrezkoa zela guain, pazientzia handiak ikun, Baina egia da, nik horri ere maigainean jarriko nuke, hemen hola baiteiga arreta jartzen eta hori sistemak lortzen beste kontu da, terabide individualetan. Hau, gerra kolektiboa da. Eta asmatu behar da ere, ordezkari bezala hautatzen ditugun horiek egokiak izaten. Ez dakit nola egin behar den, baina egon beharko dute moduak, agintaritza daukaten gana ere iristeko. Ze individualki, baina ados sortu behar ditugu elkarteak hau eta beste, baina gero, partido politikoek ordezkatutako sistemetan bizi gara eta batzutan, oso nekeza da haien gana iristea herritar gisa, oso nekeza. Parte hartzea hitz egiten da, demokrazia parte hartzaileaz, baina benetako fororik ez dago orduan. Nik uste eta abia puntua bintza da gure artean, ideiak izatea, eta agian, pixkana baten bat iritsiko da, holako lekuren batea eragiteko aukerarekin. Noski, beti kasi beharko da, hori nik oso harri daukat. Alek esaten bezala norbera formatzen, elkarrengan aurbiltzen, elkarrezketa futbolaz gain beste mundu badagoela ulertzen eta aprobetxatu ezakegula, pixkana. Baina bai, iritsi beharko da, politikokire eragitea espadugunai kolapsori izatea dan bezalakoa. Eta, posible da, nik askotan jartzen badakitetzala ondo bukatu, baina ondakinen inguruan Gipuzkoan izan zen eztabaida interesante izan zen oso.
oso anetzan ezinbestekoa, atesatekoa edo horrelako sisteman bat ezartzea, zeuden bestelakoa, baina gizarte bat horri begira jarri zanean, sekulako proposamenak intzian, hainbat lekutatik eta hainbat burutan. Orduan ikuste zian eztabaidan eta harrigarriak zian. Ikuste arrende egiten jendea, bera, ze formako tuperbar bat eraman behartzunik ez dakize arraiz hartzeko ara. Han sortu zian eztabaida batzuk, amesture ezin zitezkenakin gizarte bati aukera eman zitzaiolako, sistema berri batian pentsatzeko. Gero, klaro, hori bukatu zan bezala eta dana ahaztu zaigu. Baina ni ez dazkat ahaztutzeko garai hartan ikusten ditu nahin bat eztabaida. Jendea nola gizen pentsatzen hainbeste plastiko etxera ez eramatea. Eta sekulako proposamenak zeuden. Jendea telasko poltsa egiten, ez dakit bestia zegiten, supermerkatutan, hori etzun kolapso batek eragin. Eragintzun ulermen batek, gure bizimoak, eduki behar ditula muga batzuk, zatu bateko ondakinen pilaketan. Klaro, berriro, erresagoa da, eta orain zoaz, eta ikusi jendiak zer eta nola botatzeun, ez? Baina hori bideratu intzan. Alde batea eta bestea, politikoki. Ez dago zertan muturreko beharretara iritsi behar, gizarte bat, norabide batean edo bestean jartzeko. Berdin esan dezaket elikagaiekin, elikagaiekin jakien salmentarekin. Nei izugarri iruditzen zait, aldi berean aritzea merkatu plaza eta supermerkatu horiek batera saltzen. Batak beste aukatzen du, sistemaz. Orduan, takit ez, da, zu jarri dezakezu, ez dakit, garaian garaiko elikagaien bidezko kontsumo bati begira gizarte bat, edo jarri dezakezu hori dana baztertu eta supermerkatuetako festari begira. Eta momentu honetan, zerrari da indartzen, harri da. Horiek, takit, ni akordatzen ez, COVID-an garaian, itxi zituztenean herriko azokak, dendak irikita zeuden bitartean, hori zer da, ze izan zen aurra. Herritarrek ireki zituzten, eta iriki genitu. Herrian herriko, plazak, itxi nahi zian, aldundiak izteko agindua emantzun, eta bitarta supermerkatu guztiak irikita zeuden. Hori bideratu egiten da gizarte bat, eta bideratu daiteke. Nola iritsi horietara ara, hori, enuke bezala, hasierako helmuga hori jarriko zezaila da, horra iristeko behar da gizartean egotea alako giro bat, ahots bat, behar bat, eta hori ere sortuitea, klaro. Positiboa izateagatik, dana ez dala, ze garbi da, desaskote iritsi mogea. Honek ezin duela segi. Besteak beste, esan dut, krisi ekologiko globalaren garaian bizigea. Egea biodibertsitatea egunez egun galtzen egea. Eta guk ez dakit zenbat pieza galdu ditzak egun, guk hor galdu arte. Hori ez dakit. Orduan, bueno. Beste... Ordu lordantxoa badakau, bero botengo gaituzte. Ez dakit beste inor. Zein nahi duen, proposamenakin, ni itxututa nago, teknologoek ez dute partartzen nago gutxi, eta ni horrekin nago tematuta. Hemen esate dugu industrializazio maila bat behar dugula, baina nun daude, nolako izan behar dugu, nik hori irudikatu nahi dut. Planifikazioa behira doz nago, arautzen, kaletan baratza ondarra azpian eukita, eta kindik garrasa izango da. Baina, bueno, beste planteamentu batzuk inditzakegu, eta antolaketei behira gure herriak asko aldo ditzakegula hori argi dago. Eta garraioa izan beharko dula hortako eragiletako bat, ere bai. Eta egin daitekela ere bai, EAE mailan tranbia batekin mugitu gintezke hiriburu tartean. Azalera hori emate bortako. Europako hainbat hiriburu gainako azalera dakau. HT hori galdu arte, baina horreztaziko hortan, baina berez, topo tranbia batekin fenomeno funtzionatu genezake. Gure azalera hontan. Antolatu daiteke, mila gauzain daitezke. Hori da, berri hona dana da horiteko. Uste hori berri hona dana da horiteko. Ia, besteik. Dorrez. Ez dago ekarpenik gehiago? Galderai, zalantzai, komentarioi, dana onartzea. Xili dana. Eman deun informazio hau, ez da erresa digeritzea eta asimilatzea eta sinistea eta esatea, ostras, benetan hori dator, porque ez dugu ikusten. Osea, ez da ikusten nahi oaingoz alako, zera komentatu den, zera eskazia eta zera eta
Ikusten jungoa notiziak, atzo ikusi nun, atzo erain egun, eta zuen Lufthansak, apiriletik urte bukaerara, kenditu 22.000 hegaldi. 22.000 hegaldi urte guztian, Lufthansa eukiko ditu 1.000 o ez da gizien bat eukiko ditu. Baina ja 22.000 kendu ditu. Zeratik aurre ikusten dituztelako arazoak. Eta baina esaten nahi dira, baina gu dauzkau reserva estrategikoak eta no seke, no seke kuantos, berdin du, ikusi dauz gertatzen den etenaldi sakon bat da honean. Eta latzen dira urtiak berreskuratzen. Orduan, nolabait naiz eta oain amaitu gerra eta iriki orntzeko zea, honek urtiak eukiko ditu ondorioak eta ez hori bakarrikan, ez da bakarrikan etetea, baizik eta hor gerrate bat egon da eta azpiegitura zuntzitu dira. Azpiegitura horiek bai, nolabait, handikan gehiago areagotuko dute eskazia hori. Orduan, oain egongo dira albisteak, hori, ez da segura hoen no seke, ez da no se cuantos, baina da pixka pandemiakin gertatu zena. Hasieran, está en China, China, nos han confinado, joder, con los chinos. Gero de repentian, urtarrilen da, Italia, hoy han empezado a confinar en Italia, digo, joder, martxuan gu. Hau berdina, Asian jazidia, Asian apirilean batian nahiatu zen azkenengoa, eta un jada amazkite denbora gehiago eskazia horrekin. Eta ja horazi ziren neurriak hartzen. Hemen ja lasteraziko dira. Lasteraziko dira, ikusiko dugu nondikan jotzen duten, baina ziur asko izango dian, pandemia garaien eralizian antzeko neurriak, igual ez horren konfinamenduak edo zen, baina razionamentu edo puntu bat egin hasiko dira, eta zenbat eta gehiago sakondu, oandikan neurria gogorrago izango dira. Baina, bueno, a ver, sin más, pandemiatik atea ginean, dira gane ateako geha, osea, no... Baina... Bueno, igual bukatu beharko dugu izanaz, arautzen sortzea da hola, ez? Energia horriztagarri elkarte bat. Ekainean ingo dugu aurkezpena, jada mazkigu hilabete batzuk lan egiten eta ekainean aurkezpena ingo dugu, jarriko dugu mediotan eta zimaz jakinaren gainean erateko. Ez da guain zehatzeko lanak, bakarrikan jakinaren gainean egiteko, horrekin hasita gaudela eta ez honengatika, maizik eta berez esan prozeso bat ja pixka atzetik zetorrela eta koinziditu du honekin, baina, vamos, zimaz, ongieto honekin. Eta horren lagun egiteko aukeragoa, ez da? Lagun egiteko aukera. Beste notizio. Listo? Eskerrik asko.